Phat phai pikidova amai na thua kheolim kit thedi ngai e koi zo pathian tangwa nai pevin amasa isei ban zomo tuni izom ke divin ken dei sein Philippi bung khat chang li changa chang thum chang li changa ne sei tawin tunil ha hi chang gup chang saki chang ge isim khomwa kheolim kit divin ken dei sein simoite tua hi u version a pen a pau of reference lim lo pa hello achum dang khat mobile eba pa hu kan sim de hi nang ho sunga thilpha pando a ama chun kristani khuni ge ya abol mo so ding hi ti da ten ka ging chai chang sagi chule nang ho na bon chawa thu dola ke malung ka hi ti gel hi adi lam hi aji chu nang ho kalung sunga ka vop jing na hi ve hi ji a chu ke ma bul put thu dola chule ki pana thu pha lama pana ki hanna thu sei le phu da na lama thu dola nang ho na bon chawa ke ma to lung set na ka chan khom pi ne hi ve aji chu Jesu Christa milung set na chu nang ho na bon chawa idi ka ngai zo hi tam ti e he to pia pathin hi pathini na thi ting sim nawi hoding in athain phathe bo piu hanlang hi cha changa na isimu achun akipat nia pat tu ni chan ge ya Krista ki pana thu dola apong jal thu dola pan nala ma ba thu ti asain hi chi asai na bana chun hi chi thu dola nang ho sunga thilpha pan do a ama chu Krista ni khol ni ge ya abon mo so ding hi ti da ten ke in chai ti hi chi hi lai mu theu chu hi chi na phatong ti hi chi na pha ke ti hi pi ham itia hele pakai sumi hu hing na phat na pha thu pha Jesu Christa hu hing na thu pha chu a hin in a sei tawin hu hing na thu dola jong hi e man i to do hilawin pakai Yesu in ilung e hei sa hagau thingin ilung e hei sa hi chi lung hei na e pi thei pa hi chi na tong hin tong do pa ang chu pathi na hin hi chi a hin tong pa chun a khon ni ge ya a tong zom ding zong ama hin a khon ni a chai na chan ge ya a hin mo so ding yong chu ama hi ti imu thei bin hi cha ga he thei he be thei na ding a chun bung ni chang som la thum som la ni som la thum chu sima hele Philippi bung ni chang som la thum som la ni na chu isima hele ke ma lo pe ki cha le ki thing in hu hinga na naw chu tong do ati hu hinga na naw chu tong do na ama sai ta hu hinga na na ding u age tin khat pa chu na ding hilawin hu hinga na na pa chu tong do ne tin aba na chun hi tin sai bi zom pe ya ji chu alung dei lam tu na ding le to gon na ding na sungwa na tong chu pathi na hi ti chu aji chu hu hinga na naw chu tong do win aji chu na lung chung wa to nong na lung thim na piu jong chu pathi na hi ti chu a hin pan jong chu pathi na hin to do theina tha na piu jong chu pathi na hi ti hin hi chu lhagau a hin na e ma ki sun lo na e movin mi kha bang chu e hon ala bi head do lo chu mi Christiani hi na chu ipin tha le ki chai jing dani gelvin adi chana chu ipin tha hi akipat na hin pathin na han to pa na hin abana sanctification ake tin English asu ei pawa sai dinga Krista dungsun na Krista umbanga theina ding lampi izol jing lai yong chu ei ma ho ha na hi lo ding in pakai sun jong hi chong chu ato zo ma hin ain ato na hin pana chu pathi na hin an tong zom chu pathi na hin chu le amo so ding chu pathi na he ti imu win hi chu pham ti le hi hu hing na ichan na ho hi e ma in ki tong do mo so e ma ha na ki tong do mo so ipun pakai pathin ha jala hung ki pana pathin ha nan e pui hoya amol so ding choi he ti cho imu theivin hi chi lung ka gel pa he hi chi sai na hin chang gup na sai na he chang sa gi na hi chi na bon chawa thu dola ka lung ka gel hi adi lam he ti cho di tan confident tan ka ne ka ki song lal po ti cho ji chu nang ho ka lung sum wa ka wop na hi win hi chi a chu ke ma bul put thu dola ti chu bul put ti chu song pula
zela alu na thu dol hin chule ki pana thu lama thu pha lama pana ki honna ti pakai Yesu ki pana thu pha lama ki honna ti hon do pa helowin ven do na pakai Yesu thu pha ven na ti di hin abana chule kion na thu sei kion na thu sei le fu da na thu sei ichi pathin thu sei pakai Yesu ki pana thu pha aphu da na thu pa thu sei do la jong nang hona pon chawa ke ma to lung sik ka chan khom pi ne hi ve tin icha chu changgum na sei pz aji chu hit ta bong lunggel ka nei hi adi hi aji chu lung sik ka chan khom piu ki pana thu do krista ki pana thu do la hin aki hon na thu do la hin achule aphu da na thu do la jong abona pakai Yesu lung sik ka chan khom piu ne hi ve atin hin lai ai mu thei khan chu pakai Paul hin Philippi mi te hi ama sa nim nung zona ve pun ama partner ai lo le e bawa chun chan ka chan khom pi partaker ne hi ve ti na sei ni changi na chun aji chu Jesu Christa milung sin na chu nam ho na bon chawa itika ngayo hitam ti e het to pia pathi na hi etin anzo achangum na alunggel sei changsagi na hi hiti adi e ti aphat chi na thu asai hen changi na hi adi mong hi ni tabang lunggel ka nei pa hi pakai sumilung sin na chu na hona bon chawa ngai lu naw hi pathin in a he pathin chu e het to sa hin ka zo ka sai poi atina hin chi hin hilai polin athu sei angai le jengin na sungwa na hin tong pana chu pakai hin pathin a hin hichi pathin chun Krista dong su na hung khan to na di wa jong na tong chu na ama hin ain mo so diang chu ama hin aji chu hichi lungthim ka gyal ka nei hi adi hi aji chu Krista Jesu ki pana thu pha dola chule ahon na chule aphu da na jong lungse ka chan khom pi ne hi ve ka lungsung wa na cheng jing win hi chu ka ngai lu naw hi pathin na he pakai su chu e hodinga e he to sa a hi ti sei do hin ni cha Christian hin kho thu dola ama to Paul to Philippi ho bung mi te aki gui zom na le parte ka hi naw chan vo ala hom naw pakai Yesu ngai lu na chan vo la hom naw thu dole sei naw hin icha pathinin isei do hozo si ate bo piu han lang chan chitan de ka ke pa